nimuze twicare mu kirambi ni heza bimenyera kiburuga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1. Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kubana n'ibiganiro ndetse n'amakuru tubageza umunsi kundi. Iyi ni Mukirambi TV 1, umunyamakuru ni Faustin Byiringiro. Mu ijoro ryakeye drone y'igisirikare cya Kongo n'abambari babo bongeye kandi kurasa inka z'abaturage. Umuturage witwa Irakoze wo Kiziba, inka ze zari mu rupango maze drone irasa inka zitatu, imwe muri zo irapfa. Nanone mu cyamunsi cyo kuri munsi wa gatatu tariki 25 mu kwezi kwa gatatu mwaka turimo, drone kandi yongeye kwibasira radio y'abaturage ituye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Yongeye kandi kwirasa ikompora yangiza bikomeye amapano solaire cyangwa se uburyo bw'umuriro ndetse n'inzu bwayo, n'abanyamakuru bakiriye ahamana. Reka tubageze inkuru twakoranye cyangwa se ikiganiro twakoranye na Fande Rugabo. Akarere ka Minembwe gakomeje kwibasirwa bikomeye cyane ni drone z'igisirikare cya Kongo. Bayikaze kugira ngo tubashe kuba namwe, ariko ni drone irasa guhera amasaha ya 11 y'umugoroba kageze mu rukerera, ariko uyu munsi kandi yongeye kandi kugenda ikora ibitero bya kumanywa n'iyi saha turiko tubageza inkuru iri mu kirere cy'imisozi miremire ya Minembwe cyangwa se cyo mu madegu hagati. Fande Rugabo duhagaraze ku cyicaro gikuru cy'iradiyo y'abaturage, radio Tungane Minembwe. Uyu munsi wa none ibaye inshuro hafi ya gatatu drone yibasira inyubako cyangwa se radio y'abaturage mu karere ka Minembwe. Ushobora kwivuga hiki nk'umuntu hagendereye icyicaro cya radio ukaba babonye ko igisirikare cya Kongo ikomeje kwangiriza ibikorwa remezo by'abaturage? Murakoze cyane. Uno munsi ni tariki zingahe? Ni tariki 25 ukwezi kwa gatatu mu 2026. Reka tugerageze tubwire abantu yuko ibiri mu gukorwa mu Minembwe turabivuga abantu bakagira ngo none ni filime. Ntabwo ari filime. Uduhagaze kuri radio Tungane Minembwe, murabona ko abantu bari hejuru. Ubu nyine ni mu gihe cy'umunsi, nta nubwo isaha iragera drone isubiye kongera kugaruka ku nshuro ya kangahe? Inshuro ya gatatu irasa radio y'abaturage. Ntabwo ari radio ya gisirikare, ntabwo ari radio ya twirwaneho, ariko ibi ngibi ni bimaze gukorwa ubu nyine. Dore ubu ngubu barashaka ko bagira, turaza kubereka mu nzu kuntu ibintu zose zangiritse, studio yangiritse inshuro zitatu zose ikomeza irasa. Ibi ngibi duhe tuvuga ni nyuma yaho yarayirashe intama hano hakurya kuri trans, ni nyuma yaho yararashe inka, ni nyuma yaho yarayirashe umwungeri w'umusaza ugejeje imyaka 100 hariya hakuza yangiriza buri kintu cyose. Terrorisme ni ukuvuga ngo ibintu biye bikorwa ni genocide yayikomeza ikorerwa abaturage bo Minembwe, aho baye batema ibigori aho batuye nta kintu gisigaye. Noneho bizagera aho ngaho bagafata drone zihagurukira hano kuri zero zikaza zikarasa mu baturage. Reka dukomeze tubwira amahanga ibihe bikorwa ni ibintu by'ubwishanyi bw'indengakamere, ariko mu gihe nta organisation haba nimwe ishobora kubiha ivuga ngo yamagane bino bitu birahangaha. Dukomeje twamagana leta ya Kinshasa, leta ya Burundi zishize hamwe kugira ngo zigire gute zimara abaturage. Rero ico twababwira nta kindi, ibihe bikorwa dore umwotsi uracari kutumuka, ni ibintu bimaze kwangirika. Dore za sora zamenaguritse, amazu, ibisenge, indani studio zangiritse, nta kintu na kimwe. Mu gihe hariho n'abantu bakomeretse, abanyamakuru benshi bahunze, abandi babaye traumatize kubera ibibazo by'intambara. Ico twababwira no kubabwira kuko ibitero bikomeje muri iri joro. Haraye harashwe amabomba ya drone n'amabomba ya itetu arenga 20. Ejo harashwe arenga 50. Ejo bundi nuko nguko bimeze. Hamaze gusenywa amazu arenga 20 muri Karingi, muri Karongi, muri Bidegu, mu Irundu. Ibyo ngibyo ni bihebera abaturage. Ariko biratangaje kuko amahanga kugeza izi saha duhe tuvugana namwe ari nta muntu numwe, ta Croix Rouge, ta HCR, ta assistance, abaturage inzara, ta communication, telefone barazifunze, ta mafaranga, inzira zarafunze, bijya barundi barafunze ahantu hose. No kuvuga ngo abaturage bari mu kantu gusa kakanogo ko mu Minembwe nako gahe gategwamwo amabomba angana nkuko. Reka rero tugende twinjire muno nimwe mudafite ikindi kibazo kugira ngo twereke abaturage ibyabaye muri Minembwe. Amasinga yacitse, ibintu zose zangiritse, radio tigihe ikorerwamo, abanyamakuru bahunze. Turaza kubereka nubwo zenda bizitoba bigaragara neza, ariko mushobora kubibona. Murabibona rero ukuntu bimeze, ibintu byose byangiritse. Dore ibi ni ibiyo birambitse hasi, dore amadirisha yamenaguritse, dore hariya za plafond zose, hariya ni amabomba yaguye. Zenda mwigiye hino ndashobora kwereka abantu ukuntu ibintu byose byaza biva hejuru, za rofu n'ibintu byose bigize zatiretse bigwa hasi kubera amabombe y'intuze. Iyi ni studio yari ibitsemo ibikoresho byangiritse,
abantu bahunze nukuvuga ngo ni traumatisme iri mu Minembwe kadukomeze tubagira kuko ntabwo bino bizokomeza byihanganira nubwo intambara zihari nubwo ibibazo bihari ariko tuzokomeza turwana ku baturage bacu bo mu Minembwe MRDP n'ibindi byose tuzohagarara Minembwe bananiwe kuyinjiramo ntabwo ari imbabazi ariko igituma batahagera nuko duhagaze basigaranye gusa terrorisme yuko ntizofata akarere sinzi kuko ho bari ikintu kibazo bitabaye ibyo ngibyo twaba turangije ndagira ngo wenda mubwire amahanga cyane cyane n'imvukira zo mu karere ka Minembwe ijambo riri ku mutima ryanyu kuko mumaze kubona ibyangirijwe abantu bamaze gupfa none bageze no ku maradiyo abaturage bageze ku nka bageze ku tama bageze ku baturage bapfuye n'uyu munsi bashinguye muzehe Rudaga ushobora kuvuga ico tubabwira no kugira ngo bakomeze bihangana twarahagurukiwe twaragurishijwe amahanga yose yumva yuko tugomba kuba banyagupfa ariko ntabwo tuzopfa yuko kubaho kwacu ntabwo tuhabeshejweho kuberabo ariko igituma tuhabeshejweho nuko twahagurutse kugira ngo twirwanire uburenganzira bwo kubaho kumunyamure kwacu ntawe tubusaba ntawe tubunegosiya tuzorurwana tuzorutsinda kandi Minembwe tuzohaba nubundi ntabwo bananiwe kuhinjira ari uko ari imbabazi bafite ico twobwira abantu gusa nibahumurike gupfi ko tuzokomeza dupfa kandi abapibo ntabwo tubivuga ngo tuzorekeraho ico ni ikiguzi c'amaraso yo kugira ngo tuzobe muri kino gihugu cyamaze kurihirwa amaraso y'abana b'abasore b'imyaka 15 18 20 abana b'abakobwa b'imyaka 12 bahe baraswa abakecuru b'imyaka 100 bahe bishwa abanyamakuru he bazira akazi kabo kubera kuko ari radio yo mu Minembwe igomba kuraswa kubera kuko ari ONG yo mu Minembwe igomba kuraswa kubera kuko ari kanisa yo mu Minembwe igomba kuraswa kubera kuko ari amashuri yo mu Minembwe igomba kuraswa kubera kuko ari umukecuru n'umwana Minembwe agomba kuraswa ibyo ngibyo ntabwo tuzobyihanganira ati tuzobyemera tuzokomeza turwanira ibi byose ni consequence yo kwitwa yuko ngo ushobora kubura umututsi muri kino gihugu tuzobaho mu gihe babishaka no mu gihe batabishaka ibyo nibyo twabwira abantu ariko niba humurike Minembwe tuyirimo aha turi kuri radio imaze kuraswa ubu nyine ntirageze isaha ariko kandi tuzobahana drone n'ubu ngubu zirara hangaha niko ziri mu kurara zirasa amabombe ni menshi ariko tuzokomeza tubaho